So tilawan na to, testingan na to ang bagong produkto sa McDo. Wala na yung golden chicken mga kapinga. Golden chicken. Chicken. Let's go the golden chicken. Lami sa mura siya og kuan. Chicken curry. The best. Kanitin okay. One night drinks and price. See you next my vlog mga kapinga.